Anyang laki din! Nakapalis ka mat kumare. Papanangay? Mapanag ijay ili kumare. Inakman gumarang iti lansakan martilyo. Ha? Nasikan ngamin nga isimpak di galba, di banda ti kusina mi. Amangan ngamin no maitayab. Sapay kasla broken hearted ti paumaya bagyo. Nagpigsa ka no ni Christine. Aywan kumare. Iso anas ka nga agsagana tayo. Isimpa tayo dagiti nasken ama isimpa. Uy nga rod kumare. Mala, labsan ka pa nga rod ha? Inako ni di paradaan. Bareng adda nakapila at tricycle. Anyangay kumare, adda ka di iwaras ti barangay a relief goods. What? Hayan niya kamatin kumare. Saan pa ila simbang pati bagyong Christine? Relief goods sa adagos ti damdamagam. Naninigurado lang kumare. Di ka di madanagan, mare. Ano addaman bilang? Adda nga adda tinagan mo itilistaan. Ay rumbang lang ang kumare. Agsakit-lakit di tinakam ko kan ka, no awan tinagan ko. Sika talaga, nakasao ka manan. Angaw ko lang mata. Anya nga'y, kat si kangarod ti sekretary ti barangay, iso asi ka ti pagdamdamaga. Ala, kasi tinakonag. No bilang ta adda maiwaras, adda tinagan nyo. Day, apay ngay Lloyd Si kamutan ti mangilanlan sa di tayiro di ta kusina yaw. Ha? Kwa. Wala na. Kabaalak mat nga isimpa. Iso nga isimpa ko na. Nilakay mo ngay nga main. Napan nagtrabaho na na. Alangan mat nga yuray ko pailakan kwa na. Kat umayan ni Bagyong Christine. Ay wala. Uray da kami nga road kat insimpa mi mula di kusina may. Sapay napigsa ka no ti pa umay abagyaw. Ay, wala na. Iso anas ka nga isimpa tayo amin ang tinas ka nga isimpa tayo. Uray ni bakla. Kat napan matgimatang itilansa ijay ili. Ilansa na kanumot jayero ijay kusina da. Kasta ka day. Ay wala balasang ka. Makikita mi mo't nga agpaisaw jay maikikat ayero ijay kusina da. Wan nga rod. Awan mo't lahang ti sabali amang isimpa. No saan nga iso? Ay, una yung tikastoy. Nagpigsamot ng titudo kan angin lakay. Ay, uwin nga rod bakit? Nakabot-butay. Kaslam may tayab dagiti yero di balay. Ay nasaan kumamot alakay? Kasanutan ngay no maitayab ti bubong ta. Awanan Ay, samot siguro Ay, nagpigsa ti angin. Maaring kumapsot tumot lang hintun madamdama bakit? Sapay la kumaatan madandanagan akon. Nakabutbutang matanda ito ang bagyo, tatang. Huwag nga anak ka. Nagpigsa titudo kang angin. As na madadaan mo't jain lang sa kayero yung kusina. Kapwiti kinapigsa ti angin, tatang. Sabi siguro, anak ko. Inlansak mo ti taunay. Yung kaslasaan nga umdas. Alangay nga raw, kit nagpigsa mo dahil ito angin na. Uray ti bubong, kasala itayab na. Ay, siguro, broken hearted ito ang bagyong Christine. So kastoy ka ulpin. Anya! Nagpigsalaki di dayjay abagyo anya. Wan nga rod. Uray lang na itayab di yero di kusina mi. Agraman ti bubong mi. Kasta ka di mari. Ay, uray nga rod da kami. Naitayab mo't lang jay bubong ijay banda ti balkon mi. Una yung di kastoy.
Sapay kumamit tawanan ti sumaruno bagyo. Uwan nga rod. Tapno no maisimpa tayo dagiti na itayab, kat saan tumanan ang maitayab. Sapay la kumakumare. Ayun kayam. Da kumare lagringan nga ta. Kumusta mat di balay da? Nalabsak itay mare. Naimbag dapay, taawan ti na itayab kadakwada. Kasta ka di? Nasaya at ang arod, no awan, tapno saan tayo nagpapada? Anya, mapan ka itay jay barangay hall, anak ka? Untatang, imawag namin ni Kapitana itay. At da ka no tinapat ti kapagsaritaan mi. Anya kay kano day jay? Ni tatang mad. Pagsasaritaan mi nga rod pa'y laang. Saan namat nga imbaga itay imawag no anya? Ay, huwag kagpaiso niya. Ni tatang nga talaga. Ala, ingka nga ro din anak ka. Barang may papan iti tulong kadag iti apektado iti bagyo ti pagsasaritaan niyo. Bareng atatang. Napan kagayam nagtrabaho ita kumare? Aywan kumare. Napanak ore kalkal pa si bagyo. Tay mawag mo nga ni Kapitan itay bigat. Kasta ka di? Katamong kumare. Adagod Diyos ko. Anya rita, ibaga mo na. Adda ka no ti maiwaras asag 10K at tulong pinansyal kadag iti pamilyang apektado iti bagyo. Kas kumadag iti na itayab iti bubong ti balayda. Kasta ka di mare? Ay na, nagsayaat mo no kasta. Adamot lang ti usaran tayo amang tarimaan kadag iti bubong tayo an naitayab. Wan nga rod kumare. Hay, naimbang laingan, tada ited da at tulong. Kastaya nana. Isuma, tinangag ko apag sasaritaan da ijay tirsina idinapanak gimatang iti corn beef. Anya, no sa anak nga agbidot itinangag kaw. Sag 10K kano, ti iwaras da kadag iti pamilyang apektado iti bagyong Christine. Anya, kayat mo asawan nana, adamot maawat daloy da at 10K, kastamoten da bakla. Sigurado tanda itayab kat nga raw dagiti bubong ti bambalay da. Uray mo't siyak ano bilang laang. Nakita mo't jay bubong may. Halos 1/4 laang jay nabati asaan ana itayab. Alangan kit di mo't asyak laang ti saan ang makaawat iti jismel. Ay saan ang mabalin Saan ang mabalin? Jak itulok! Ape kasta tilangan bakit? Kasi lagdardaras ka. Makitkitam lang aruden nga dardarasak sa ludsudong pailaang. Mala, inkaman kit di alaan jay martilyo kan maso ijay unag. Apay, anom na gajay? Anya lakit din aya, nagadupay lang sa ludsud mo. Inka kit di alaan. Anya? Nakabaybayag ka nga gargaraw nga. Ay, ala, mabitlaing. Inak alaing. Anya ka din dahi tangar aramidem lagreng. Kakaisuna lang aro din asaan nga intayab ni Bagyong Kristin ti bubungta. Ang sikamot ti mang dadadail. Basta, agulimak ka lang tasyak ti makaamu iti amin. Anya? Saan ang mabalin asa anak ang makaawat iti jismel? Alangan kit dimat, ada baklalaang kadaloy da ti makaawat. Jakla kit di itulok. Ay na! Kapulaan manan itinadamag mo at natulong ang maitid kadag itinaitayab ti bubong na. Dadang lambutan da tabubong niya. Anya? Hoy, saan manen atil-tila ti mapan mo idandanon ije barangay hall si kala kaya? Ibagak ata talaga nakita nga raw. Oh, laglag ka mag. Maamwak lang asika ti nakaidanon. Ha!
Agsagana ka kanyak alakay, salbag ka kiti. O anya, saan na kami nga inlista iti listaan dagiti maikan iti tulong? Ha? Ha? Nagalasmet at talaga ti ugali man niya. Gaputa si ti sekretary ti barangay, pilpilyam dagiti ilislistam, salbag kakit di abakla. Mabit man lang, Mari Lagring. Anya ka din daytang ibagbagam. Ay na, di ka man aging diding awan ti amom. Amok asika tinaglista ka dagiti maikan iti tulong. Apay adi mo inlista tinagan ko, ha? Anya? Tapno mo, Mare. Saan asyak tinagaramid iti listaan? Laglagi pam dayta. Anya? Kan maysa, apa nga ibagbagam nga ilista tinagan mo, kat saan mo't ana itayap ti bubong nyo. Nasayaat mo ti balayo, idinalpas ti bagyong Kristen. Ay, jaske ka talaga. Inka ije balay, inka kitaan je bubong me. Naitayab ko naklangarudan. Usaram day ta nagdakkelan amulagat mo. Anya? Ay na, agar aramid ka talaga si Kalagring. Umay ka tapno kitaam. Tapno ilistam tinagan ko iti makaawat iti gismil. Managing bubukod ka talaga. Ulbod talaga na dyan, babae. Ha? Nakita ti dua mata. Amas maswan na dagiti galbada. Saan mo't nga intayab ti bagyaw? Ngamiso mismo tinang dadaal iti bubong da. Tapno lang makaawat iti gismel. Hay, una yan da dyan Lagring aya. Dapula ang iti dayta. Kastaw na yung agura na kingga. Anya laki din aya. Uy nga tatang, agasam man ta na panakpay pinagsasawa ni Barangay Hall. Pagarup na siyak ka no, tinaglista ka na iti maikan iti tulong. Una yan. Nagalas na talaga to galinan. Di ka gyaman, tasan anan ano ti bubungda itinapigsa tudo kinangin. Napanapay lang minasumat. Salbag a babae. Ay nako, tsak amo na niya klase ti panagpampanunot na dayja Lagring. Aguuyo nga talaga ti awanan bain. Gapulangin ti Gismil, apaan nakmatan. Amo bantan dayjay, napatpatagkan kwa na ti kwarta, ngam ti panagkumaryo. Uy nga rod, anyat maramidak ngay, no awan lagan na itilistaan. Kat saan mo't nga rod ana itayab ti bubong da. Isumat ti nagdadaal. Bay amon mari, gumura lata ano gumura. Awan ti mapukaw kan ka, no guraan na ka, aging gat kay kayat na. Ha? Siga manan? One, syakmanan. Imayak tasaludsudak no anya ti update. Ha? Anya ngay, nailista ka din tinagan ko? Anya kamatan ko mare. Impakaawat kumatan kang ka, nga awa na talaga tinagan mo. Anya? Kasano nga rod itajay bubong mi? No awan ti maawat ko nga ayuda? Kan, alangan mat ngay pambasol mo kanya. Anya nga iti basol ko iti narabid mo kumare. Ay awanan kay tibain? Awan pa'y sir-servim a sekretarya iti barangay? Saan affair ti aramidam? Anya? Ay, ulay kamatan mare. Kasla siyak matan dakin basol iti amin. Nagkunang amin aya amapan mo ilikkaban ti bubong nyo. Kat nagsayat mat ilikalkalpas ti bagyo. Anya? No di ka nga guuyong Likabam, kapulangit ayuda. No daman ti awanan bain ka data. San asya, sika. Anya laki din aya. Lagreng,
Saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay naramid mo? Nana, nagkuna ngamin ken kaamapan mo martilwan dagiti galbayaw. Anya nga ita. Ay, adaw at tao ang nakakita, ang nasaya at jay bubungyaw idinalpas ti bagyaw. Kanda dumalang tinakakita, asika mismo tinapan nang ikikat, sa mo inwara kun kunti ti jarubayan yaw. Nana, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay narabid mo? Sa ita, si kapay dadaganas na amapan agong ungat iti barangay haul. Mala, huston nana, huston na, ngam sapay lakuma, tama amiris mo dagiti saan ang nasaya at ngar aramidam. Nasaya at anana, no na iturad yung nga imbagakan kwa na dayta. Ay wanda balasang kau, kunak nga ron no sumumpat iti baribar, tatong paakuma ngam saan ma. Ha? Dilagbain iti kasjay nga aramid na. Wan nga rod nana. Ay wan gayam, saan na ka din nga inulit pa'y tinapan ni jay barangay haul. Nakunamot ni bakla saan ka nun nana. Siguro mabainan ah. Ay rumbang lang agbain, mapanalagka-lagka bunjay bubong na, sa mapanagriray jay barangay haul. Nagawan kat abain nan. Oh, anya nga ita bakay. Kunam no laing mo. Ngam kinamaag mo kay diya. Lakay. Nagsaya ti bubong ti balay ta. Ngam no anya nga minaya ti napanunot mo. Tanapan mo minaso mga saw. Ala, huston lakay. Di ka madanagan, tasyak ti makaam mo amang isimpa. Anya? Agar aramid kanto mga minti tiltila. Gapulang tanamuam nga dayuda. Inaramid mo ti amom awagas asaan mo't arumbang. Ay, anya laki din aya. Awan ka pa iti husto apa nagpampanunot. Huston ko nakot. Alay karugyan nga simpati bubong ta. Tanay, adda ka naman hindi sumaron na bagyaw. Mabasa talaki din ito yung unag, nubilang lang. Lakay, apay ngay nga awan mo't tandagitigal ba nga impundok ijerwar? Ha, nay, napananay. Diya mo lakay, kunak nga isimpakon, ngam awan damutan. Tay tanti kong kunakay. Anya nga ron ti usarin tay tangay. Ay, mabit man laang lakay, inak man ijay ayan da bakla. Anya? Inak laag damag, no adda nakita daan na nga lang. Ay, anya, mapukpukaw dagiti galbayo nga ingkargam laeng ijarubayan nyo. Ay, wan kumare, di mimutin na siputan no asino tinangala. Hay nako, masigurado nga isudang ijay imat ti ubing indi kalman. Anya? Kunada siguro no saanen amausar, nga puta na maso-maso nga ron. Napandan ain lang ko ijay siyap, buti landok ko naman. Anya? Isa ron nung pakitin amaswan at adigi ho tapno mayan. Ha? Ay, unay mo't din ti panagsasaom kanyak, mare. Ganuan man. Maswemon. Tapno mapantumanan alaan dagiti ubing dagiti istilban. Tapno awan lang arot ti mabati. Anya? Nagkunang aming kengka. Amapan mo rakrakan ti bubungyo. Anya nga ita? Heh. Agparikot kalakit nga rod no anya ti sukat mo. Anya laki din ta ugalim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay,
panangtarabay. Anyalaki din! Ante, asino kadagiti agar-aram kin ni Venus ti masbet mo? Ni Vince, ni Gary, ni Joel, bueno ni Roger. Apay ko maasyak nga iti agpilay. Kat ni Venus magtimaki asawa. Damdamagag laang jibet mo, ante. No asino ti kayat mo apakiasawaan ni Venus. No lang nga ti pangipasaran, nagugwapo damot-amay. Apay ngay akas ti dagiti agar-aram kin ni Venus, ante. Puro nagtatayag ken nagugwapo da. Kasla da artista. Kahit napintas mo ngamin ti kasinsin mo. Sa bagay matkit niya, imalaken ka akas-lakas tila ti rupa na, ante. Natangos ti agong na, natayag ken sexy ti pamagina. No siyaklaang saan anapatagay lang ha. Ti rumbeng apangibasaran, ket jay ugali ti lalaki apakiasawaan na. Ay na, no siyakla amaysa, ni Vince ti pilyak, ante. Kasla artista. Tituyak man tayo labalayo, insan. Agaramid ak laang iti reports ko. Apay nga idibalayaw. Kasano ang makaaramid ak iti reports ko, ijay. Kat agsasarunong mo dagiti suitors ko nga umay pumasyar. Di mo kayat ti kasta, ay nano siya, kayat ko ah. Aduti pa ka kumikumak. Saan aday tagpapaaram? Ibagam ang amin kadakwada, asyak ti umay da pasyaran. Apay asikamu ilat tangaminan akanayon. Anya? Ay na, numabalin la kuma. Ibagam nga dabalasang akasinsin mo, akayat na ti agpaaram. Urayak ida dito'y balay. Agtal na ka man, insan. Tarugyakit din ay ti aramida. Apay, addan na pilim nga agbalin a boyfriend mo? Medyo. Asino nga'y kadakwada? Ibagamot kanya ah. Ni Vince. Ay, iso talaga tibet ko para ken kainsan. Ay, bagay kayo sika. Naggwapo. Napintas ka man. Sigurado, napipintas ken nagugwapon tumoy dagiti agbalin nga anak yaw. Tila ibagbagam. Awang gayam. Ada ka di pa panamin ton bigat? Awan, apay, adda pangawisam kanya. Mapantag shopping. Nakasilis ka no, kadagiti kadakkelan amol tayo. Ah, ay kayat ko dayta. Sige, mapantayin san. Ay na, nagado nga agpayso ti sil ita dito'y mula. Nagmayat dagatang. Wan nga rod insan. Mapantaman iji shop. 50% discount kanukat. Ay sige, mapanta. Venus! Mabit lang! Insan, ay ayaban na kami dayta lalaki. Ariel? Si kamot gayam ti mga ayab kanya. Apay? Naragsakak ta nakita ka dito imon. Saan ka diyan nabayag kun nga ibagbagaking ka? Nga admit ta? Aywan anya. Nimsamot nga min basbasahin nagiti chat ko king kay Jeff Facebook. Ay, insan. Panawa mo dayta pangit a lalaki. Adapay ngamin papanan may kiniinsan ko. Awisin kayo kung mga agmerinda tayo. Nabsugak pa. Oray sa dino ti kahtyo. Next time tulaangan. Sige, i-message na to ah. O sige, bye-bye. Bye! Apay insan, asino dayta lalaki? Anya mo tilangan? Abot ti t-shirt na. Saan sapay ang nagbugboy ti saka na? Ay na, ni Ariel Dayjay. Classmate ko di college. Idi pa yung agar-aram Dayjay kanya. Di lang nagbayin. Kitaan na kumapay mo tilangan na ije sarnung ah. Santo agaram kan ka. Agong nyo lang. Saanin ngagbagay. No natangos ti agong mo, isaw flat nose. Sobra ka mat. Nasingpot ni Ariel. Agawis ngagmerienda. Adda nga tapamasahin na nga agawin.
agro-rupa mo't anabangkrap agar diniro. Ala, huston, intakit din ije siya. Bay amon ni Ariel. Intulod na kan sabat ni Vince dito'y balay, Vinaus. Owan nanang. Sa bali man ang lugan nga inusar na nang itulod kan ka. Kunanamot ngamin nga ado tilugan na. Ah, nukas ta, baknang. Siguro. Tadyak pa'y madnaam amo dagiti naganak na nanang. Apay, kaayan ayat maun. Saan pa'y nanang? Sa anak nga agap apuran no maipapan iti ayat. Ay rumbang laeng apilyom anaimbag jay pakirelasyonan. Saan abasta gwapo? Sige, laglagi pem jay kanayon kung ay bagbagaken ka anak ko. Ugali, ti kapapatgan. Cellphone mo samot siya itay lang agriring. Jay man nagkulit nga agar aram kanya. Kahit sung bata ma, Ay jak kayat. Tadyak kursonada. saan ka kading agpili-pili ating ko? Tanarigat ti makapili iti kugangi. Sa anak mo't anapili manong. Ang nagpangit tila nga na day nga agar aram kanya. Lugpap lang nga rodan ti agong na. Nangisit pa'y. Naglawa pa'y timuging na. Ne, di mo ba'y kaya tikasta? Kunada ati tao ka no analawa ti muging na. Kat nalaing. Nasayaat mo't tanauman nga umawawag. Jak talaga kaya't asong batam. Aywan gaya manong. Sa dino ti papanam, nakasukat ka mat. Mapanak man nag-apply ti trabaho. Inrekomendanak ngamin ti kumpare kahit. Apay, nauma ka nga agdan janitor. Saan matakasta? Nagrigat lang aro din ti trabaho, napababay ti sweldo. Apay iji pag-applyam, dakkal ti sweldo. Dakkel ti sweldo dya kumparek. Mekaniko ngamin kahit. Amom ti agmekaniko. Ay kasursuruag ka. Nasingpat ka no ka naanos dya pos na. Dakkel ti sweldo na ijay. So padasag man mati mapanag-apply. Bareng maalaak. Ay katun amanong, good luck. Ilibre nak to na maawat ka ti trabaho mo. Vinaus, adan insan mo abe, ijay salas. Berberokan na ka. Apay nga ta ah. Di na nga ta na-receive ti text ko kunkwana. Nga ada-date mi kini Vince itangal daw. Saan siguro, tanda ka no pangawisan na kan ka. Takasaritak man. O insan, nasayaan ta nakasukat kan. Ni Vince, ti ka-date mo? Siyempre. Ay katalo tayo ang ag-date. Ijay tayo pansitan amapan. Sige, siyak ti chaperon nyo. Ay na, nag-chip matan. No ipanak i-date iti pagpansitan. Ay, sabagay matkit di ah. Ijay nga rod social apansitan ti papanan nyo. Saan ang pansitan? Ijay mo na pintas a restaurant ah. Uy, nagadumatan to'y order mo amakan, Vince. Maibos na nga ta amin dagitoy. Maibos ta day ta, love. Love? Lawan ati awag ko kan ka. Taam mo kasong batang tumat lang ti ayat nga idat-daton ko kan ka. Ala, mangantan, love. Unay mo tinday to'y atao. Kasla na busy na iti kasta unay. Huh? Nagdadakkel ti subo na. Oh. Sakay agtitin nag-itingiwat na ti daduma. Arit nang tay tarakan ni nanang ko at akong ti panangan na. Apay! Naispalan ka! Ay, danang o! O ate o danang! Ay sus! Matay kansamutan adi na oras! Pitugok ti bukot na! Agasang matniminday ta kagudwa sa katibaboy nga insobong! Crispy pa ka na day love. Ininot namin at ipanangan mo. Saan mo abigbiglaan? Kas ka lang na bisinan.
Mala, ituloy kong timangan lava. Saan pa'y anabso? Nagarawat mo tanda ito yung tao. Ay, awan sir, biti kinagwapo na. Nakapatan. Oh! Agasam, naibos na amin dagit in-order na amakan. Saan mo't abutsyog ang nagatitikin na na? At nga tadakkel abuhaya iti buksit na. Love, Ha? nabsuka kon. Agyamanak iti panangilibrem kanyak. Anya? Kunak, agyamanak kadagiti foods. Ay na, syakmot gayam tinamnamaon ng agbayad. Iyag kalinduusan naksan. Awan tina itugot ko a kwarta. Waiter, Jeman cheat me. Kunak man na si kati agbayad. Tas si kati nangawis kanya. Ay, alipatak nga ron tinag-withdraw yun ko. Kating ka agwidraw Si kapay lang tagbayad. Sir, pati iti kityo. Kitam? Manumad lang nga ti bayadam. Kita mo. 2,500. 2,500? Isang nga gasot lang dito yung kwarta. Oh, Mabain ako. Diyak lang ko maimayan. mabit lang Mapanak pa yung sigarilyo, Jerwar. Oy, Vince! Di nakpanawan. Agsubli ka. Awan kwarta. Hello, Insan. Adda kami kin ni Auntie dito'y pansitan. Insan, ada problema. Problema? Kasanoan na addaan ka iti problema? Kat nag-date kayo kin ni Vince mo. Kasapulak ti kwarta. 2,500. Alin isend mo iti Gcash. 2,500, pangalak nga iti kastagatan. Apay, adda problema ni Venus. Anya at 2,500 ti bagbagana. Ay, mabit lang Insan. Takasaritam nanti. Ay saanan? Narigat na makaawat na ita. Basta, sendan nak iti 2,500 itamot laang. Pagbayad ko dito yung restaurant ananganan mi kini Vince. Apay, nagnginan tikin na nyo. Anya klase amakan ti inserve da. Adda balitok na. Ipalawag kong turatan kan ka. Sige, agsend kan iti 2,500. Pangalak nga'y kumay ti 2,500. Ay nainsan, unay mo day ta a problema ana sumok mo. Nukas na, boss. Naawat ako niti trabaho. Wen, naawat ka. Amok ka na anos ka. Ket day tati kasapulan mi dito Italia. Kundi nakman nawawagan iti boss. Sarlatangan rutin. Ariel latan manong. Jak kayat amaw awagan iti boss. Wenno sir. Manong. Kapin anom ni Venus. Agpadpada kayo nga minti apelyido. Kapsat ko, sir. Iso ti buridak may. Amom ni Venus. Classmate ko ide manong. Napayaga ko nga gararam ken kwa na. Sa naksamit atay. Ta sa anak akyot. Manong, saan nak nauawagan no di nak matulungan iti problema? Agtal na ka man. Agararam met gayam ken katoy baro apos ko. Apay adi mo sumbatan ken nagbaknang. Sino ti bagbagam abaro abos mo? Ni Ariel. Ni Ariel? Di classmate ko idi a flat nose? Wen, nalawa pa itimuging na ken langisi. Iso ti boss mo? Iso, nagdakal to italyer na. Saan ka nga agpili-pili? Sumbata mon. Adak ita dito yung restaurant. Awan pagbayad ko iti kinan mi kini Vince at 2,500. Amang ano ada kwarta manong. Isad mon adagos kanya. Makitak lang da Javins. Matano ko tirupa na. Bastos nga ginpabaknang. Ala, saan kayo nga gungot manong? Kasapulak ti kwarta ita. Mataya kun iti bain ko dito yung restaurant.
Agyaman ang unay ta may kaadagos, ha? Nagpartak ka mo ta na nakadanon dito eh. Ada ka di magic mo? Ha? Ay, awan ti magic ko. Inusar ko lang yung sports car ko. Dadya man eh. Kasta gayam ti sports car ako nada. Nagbasit mo't gayam. Si kalaan kita awan bilib na kanya kay. Mano di bayadam, tabayada kon. Kalpasan na, duwata mo't ngag-date. Mababainak ka talaga kan ka, Ariel. Pasensya kan, ha? At tagayang problema, apay adinak inawagan. Thank you, gayam, Kaputa inawat mo agtrabaho ijay dakkel atelier mo ni manong ko. Masit lang dadya atalyer ko. Mas daawak man. Naadaan ka adagos iti talyer? Nagabruda kami. Inan-ano sa tinagorno. Iso ti pinagpuunak iti talyer ko. Isumot lagayam anabayag nga awan ka. Iso abaro ka pa'y aging gaita ko namkin niya. Agbiro ka iti ikasar ko. Sika ko man. Adamagayam Vince mon. Dayjay Avins. Nailawlaw anak date. Nagadutikin na. Syakmat gayam tinamnamaan na ngagpayad. Jak per dyan ni Vince. Driver di kumpare nga do tilogan na. Baknang alakay. Ay na, ini-stress na klaang dayjay Avins. Uray tanapintas kalata. Binos. Adamot lang ka dinamnamak no agaramakin ka. Anya lakit din aya. Abay kumaasaan ka asong batan. Kat nasingpot ka, kan nagagat ka. Sikat ti pakabuklan ti sapsapulak nga ideal man ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, Mark, apay asaan ka pa'y nagpulas? Saan ka kadi ama pa ni Jay pagkadalan? Wala tang, masaluta. Kanayon ba't ngamin na mapanak iti pagadalan? Awan ka di mutla ti di off kon. Ala ni Manong, apay, agtrab-trabaho ka aya, tapno ag-day off ka. Agulimak ka man, Mina. Apay sikat ka sarsarita kaya. Makapa-stretch ka mat. At anya nga stretch mo ta sa asawa? Baka stress. Adula amin. Isunto mo lang iso. Mark, ada ka di arami dumitangal daw? Awan pare, apay ka di. Mayat nga rod. O may naktuman nga rod tulungan. Tarimaanan tayo ti race me. O sige, inakbit iji balay. Alak ti gamit ko. Tatang, ada pagkwarta akon. Oh, apay, ada ka di trabaho mo? Adan, kinasarita nak ni David itay. Kahit Kwa, tulungan ka namang tarimaan ijay Terence da tatang. anya Terence, Diyo amo ti Terence. Diyan nga day ti sango ti balay, tay pagtugtugawan nga nang runa no da bisita. baka ti kayat mo asawan kat Teres. Isunto mo lang isaw. Ay, bakit din ta inawis na kagtrabaho pare? Siyempre mo't pare. Aywan kayam. Asensado mo't ni Jonan nga ex-girlfriend mo. Ibagbagada mo't nga adutin na iskan, gapokin ko na. Ha? Anya nga iskan pare? Ipalawag mo man. Diyan nga, bagada ano agbayad ka kit, dumakal ti kwartam. Ngam kalpasan ti sumagmamanong alda, uno bulan. Agpo kawan, iskan ko na dawait. Amangan no iskam ti kayat mo asawan pare. Saan nga iskan? Anyat ka ta nga, Mark. J-Man 7 Soldiers na na.
Anya 7 shoulders mag. Anya ka di dayjay. Makan wano anya. Ay, kwa. Anya, laki din aya. Anya, ang makanti sa sawom na na. Day tama ni, oh. Day ta siyang po nga 7 soldiers. Kat no head and shoulder mo't asyam po ta itudto daw baraw. Anya lakit din na yan. Oh, Manong. Api nga itakalaang. Api anang kami suot ka manan. Ay na, ad-ad-adi makal ta subsub mo. Agtal na ka, mamumina. May isa ka, wait. Buisit ka itibiyag ko. No. But, api ang nagtangsit ka ngay. Siguro, addaman nakasairan tarik namon anya. Relax ka kadilaan. Umay kakit din, tamangan kan. Si kalatan timangan. Makapaawang kamot iti appetize. Appetize nga. Ang mga no appetite mo, tikayat mo asawan, Manong. Wunain! Wunain! Da kayong tinalaing! Di ta ka man langan! No, isuro lang nga rudan iti husto. Isupay tinatangsit. Ay, Rabein, Mark, ngam adda ka payla dito'y salas nga cellphone. Di mo kunaan, adi ka manin mapanag-eskwela inton bigat. Apay ka di aya tatang. Kita nga rod no da Facebook notification ko. Umuna kay latta ka di maturugan. Day tamanan, palpakman ta imbagamaon anak ka. Saan ang notification? No dikit din notification. Saan ka nga absent kunak ngamin ka? Absent kan tumag absent. Ay nga ron ti masursuro mita. Tatang, amuyo ka din no ayan ni Manong. Saan nga min asimrok igi pagadalan? Birbiro kan dagiti teachers mi. Talaga asulpeng dayay amanong mo, Mina. Kanayon lang arudan apalpak ti rumrumwar iti bibig na. Kanayon pa ilang aglangan iti pagadalan. Iso asaan ang makasursuro kay? Katno saan sa kano ang makapasan ni Manong, tatang? Nagado ti bagsak na. Pare, nakitak man dagi jay listaan ti nakapasa. Awan madnagan mo jay. Among, first bat pala dyan nakitam. Awan pa ti second bat. Ha? Ang mga nubats pare, saan abat? Anay ko tatang. Mina, tulungan nakman, nagsakit. Apay Manong, anyat na pasamak kan kan. Anya kamatay. Kita lang arudin nga, dasugat ko. Ni ay, dakas ka diti agdamag. Tulungan ka kumapay. Nga, di ta ka man langan. Papanam ngay, Mina. Apayan, Mark. Nagkarumot na sugat mo, anak ka. Isungarot tatang. Pakialayo man kit ditay, alcohol. Kan tadain. Tadalusak man ti sugat ko. Ano ko? Anya lakit din. Duwati pimalpakam. Alcohol ken betadine. Saan nga alcohol ken metadine? Oh, apay akas lang makasangsangit kami na. Kasano, makapasurun ni Manong ko. Nagtangsit. Kundi na pa'y kayat ti paisuro. Uray palpak amin ang maisawsawang na. Ay, iso nga rod. Sapay, naasam nga agsaw iti English words. Di namat nga rod siguraduan no correct wen no saan. Mangibabain at talaga dayjay amanong ko. Ay sus,
Apay ngay, adita abanta ti enti tata. Madi no i-base mo iti monsoy. Malas ka now. Anya, monsoy. Kawam mo tata. Apay, diyo amaw. Ay, awan na. Diyo pa'y gayam amo ti monsoy at tradisyon ti inchik. Ay, barok. Amok, dayta ngay bagbagam. Ang si kansamot ti sana makamo iti dayta. Saan amonsoy? No di di feng shui. Ay, sigurado man ngamin dagiti bagbagam sa munto'y balikas. Salbag. Kinatkatawan daki din. Naibabay naktatang. Ay, daytan day kun kunak barok. Di kan tumot ngamin mapanidya pagadalan. Kasano nga ro da makasursuro ka no kasta. 20 anyos kan. Ngam aging gaita. Grade 8 kapay lang. Unaan na kapay ni ading mo ang makalpas iti high school. Dayta man na yung tatang. Imbis nga isakit dak ko ma. Saan tay padlaw yo a paborito yo ni Mina. Ampir kayo. Manong, saan nga unfair ni tatang? Ibagbaga na lang tikas jay, tapno ma-inspire ka nga agadal. Kayat mo nga rod, akanayon da ka akat katawaan, tapuro palpak ta ibagbagam. Oy, minagtal na ka mamait. Anya aga pumot ang ma-expired ak. Apay makaan mo no agas. Manong, inspired. Saan kit di nga expired? Agtulang kansa pa yan. Agtal na ka ko nanay. Intong ka papispis ang katanay. Ni ay, si kanto pa iti papispis akong loko. No di mo kaya ti paisuro saan laang. Get out of the house. Ay apo, napa-English pa yun ni tatang. Gumatangak man iti soft drinks, nana. Kantay na ima sa tinapay. Mabisinak ngamin launa yan kahit. Sige baraw, nay. Nimot Mark jay magmagna. Ay ayabam man. Kasla nagliday jay langana. Sige, nana. Pare Mark, dumagas ka pa dito eh. Pare David, si ka maggahanday ta. Apay ka day. Kinapudno na baraw. Siya, tinangibagakin ni David nga ayaban na ka. Nakita ka nga may na nakalidliday. Anya ka di tinapasama kaya? Ay, ako na. Masurunak namin itibagay. Mababainak kada kayo amin dito yan. Apa yun, pare? Amoy mo siguro ti agwarwaras at chismes. Saan ka day? Pare, ana? Ti may papankan ka. Ti palpak apa nagbalikas mau. Amo, Mark Baraw. Saan ka ngamin nga agab-absent ije pagadalan yawn? Taijay, isuro da iti husto apa nagbalikas iti English asaaw. Pudno timbaga ni Nana Linda, pare. Maan-ano ngamin ay ano ag seryoso ka iti panagadal mon. Agkatawanan ta. Ngam aging ga ita. Grade 8 ka bailaan. Wah, anya nga pati aramida kaya. Tapno di akong agkamali iti panagibalikas ka. Ading, umay ka man ta suruan na mga agbasa? Oh, agpaiso ka diti nangagkumanong? Saan ka ka din ang makaungat? No i-correct ka? Saan ay? Amo mga min a concert ka kanyak. Manong, concern. Saan a concert? Ay wong gaya. Unen, talaga apalpakak. Mina anak ko,
nagalistuman nga glabas ti aldaw. Kita man laang. Ide, sana pulo sa kayat ni Manong mo ti sumrek iti pagadalan. Ita, ay na. Dandani di na pa yan maibatan dagiti libro abas basaan na. Maputeng kanaw, amangan no saan makapasa. Pudno ta kinunayo, tatang. Imbag nga rod, ta nakapagpanunot mo't lang ni Manong. Katita, medyo basit laangan ti palpak na. Happy graduation natin. Kamu dyan na. Kalpas kamo itlaangan iti high school ay. Kasi kapay iti valedictorian. Congratulations, Mat, Manong. Ta-grade 9 kanton. Naragsakak para ken ka. Ala, agawid tayon. Tain tayo pagsasangwan, tay impalutok kini Manang Linda amakmakan. Congratulations, pare. Agyaman pare ha. Kan agyaman mo. Kan anos kalata kanyak. Oray na kaong ungutak. Anyalakid din aya, pare. Agadal ka kid di na imbag. Tapno awan tunti mangibaga apalpak ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Mary White. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.